Салом алейкум дӯстони азиз. Ина картошкаи светло динафро вардемаш карочи. Имрӯз 14 май. Нархи имрӯза картошка 44 сум гуфтисааст. 44 рубл. Картошкаи светло карочи. Сена ҳар рӯз бозӣ кисааст. Ҳар рӯзаша нормал ранги курс бозӣ дора. Бозӣ капуста ва сабзӣ ва пиёзи тоҷикӣ. Пешкаш шумо мекунед тамошо кунед. Картошка дар шаҳри Самара карочи 44 рубл оптом. Ина сабзӣ валгаграда карочи 47 сум. Бо арзу мешавад. 47 рубл. Ишани конкретно да карочи сабзӣ 47 дар шаҳри Самара. Диде бисёр бадай бормор бисёр ҳозир бо пиёзи тоҷикӣ нақша мебинед. ё крупнян средний 47 сум бо арзу мешавад карочи. ништияги бадай. Ина карочи говорят бибинед. Карочи ина свекла 38 сум. Свекла 38 рубл. Конкретно свекла валгаграда. Ина пиёзи Тоҷикистон 45 сум. Пиёз 45 сум карочи дай момент. Бо пага номаълум чанд сум мешавад. Пиёзи Тоҷикистон нёш крупния. Крупни отдельный, средний отдельный карочи. 45 сум. Марҳамат занг занед номрои 91 занг занед. Нархи имрӯза, числаи имрӯза карочи говоря. Нар сеюм база. Ина картошка азарбайҷанская карочи говоря 75 сум. Картошкаи Азарбайҷан. О, гӯям нархоша бибинада. Навдир мага карочи. 75 сум. Кашка зура. Ништияги бадай. Ина сабзӣ валгаград конкретно сабзӣ карочи. Конкретно. Чанд сум? Барои оптом 48. Барои ту. 47 ина. И бо вообще дигай бадай. Бовар ки зури бадай. Ягон отход надорад. Номи Саймудин? Скидка ҳаста. Я зинда боши, шернар зинда боши. Дар шаҳри Самара карочи числаи имрӯза 14 май. 14 май. Ина бачаҳо тамошо кунед. Ин картошка 48 май карочи. Замин номрора мундаги, номрои 91 сами 91 карочи 48 сум картошка светло зури бадай да. Карочи ина як бозори Самара тамошо кунед, ништияк бачидесаз уже иншоалло раҳмон аҷоибой мешавад ина. Ина свекла карочи конкретно свекла ништияга 40 сум свекла средний. Свекла аҷоибота. Дар шаҳри Самара бародаро видео то охир тамошо кунед. Ина бародаро веган мебинед дар YouTube. Ина карочи сабзиаму чанд сум гуфте 40 чанд? Ай худа. 48 ини 48 сабзи валгаград ништияги бадай карочи. Ҳам Самара. Ё карочи ништияг штат я ина пиёзи тоҷикӣ. Ина аробакашои Самара. Ништияга.